Саламатсыздарбы? Мурдакы сабагыбызда өздүк ататтоочторду үйрөнгөнбүз. Үйдөн жаттадыңыздар деп мен ишенем. Бүгүн дагы бир сыйра кайталайбыз, жаңы темага чейин кайталап кетебиз. Өздүк ататтоочтор мен, сен, сиз, ал, эркек адамга, орусча он, she, ал, аял адамга, орусча ана, it, ал, нерсе, жаныбарларга ал дейбиз. Ал, it, ал, нерсе, жаны бар, орусча ано. We, биз, we, you, силер, they, алар. Ушуларды үйрөнгөнбүз, өткөн сабакта. Булар өздүк адаттоочтор экен. I, you, he, she, it, we, you, they. Буларды үйрөнгөнүбүздүн себеби азыр эми буларга этиш кошуп үйрөнөбүз. Мен мугалим болом дегенде, бул мен дегенди үйрөндүк, эми болом дегенди үйрөнөбүз бүгүн. Буларды мурдакы сабакта көрбөгөн болсоңор, азыр көчүп жазууга. Англис тилинде эң негизги этиштер болот. To be, to have, to do деген 3 этиш бар. Алар сүйлөмдөрдө, сүйлөшкөндө абдан көп кездешет. Ошондуктан биз аларды жакшы үйрөнүшүбүз керек. To be этиши деген англис тилинде 3 негизги жардамчы этиштер болот. 3 негизги жардамчы этиштер. Биринчиси to be, экинчиси to do, үчүнчүсү to have. To be деген болуу деген этиш. Бол, be, бол, to деген у, болуу. Болуу этиши. To do, жасоо, аткаруу. Аткаруу. To have деген бар. Менде бар, сенде бар, анда бар. Бар, болуу. Бирөөдө бир нерсе бар болуу, Ушул үчөө англис тилиндеги сүйлөшкөн негизги базасын түзөт экен. Булар өткөн чак, келер чак, учур чакта өзгөрөт экен. Жана мен, сен, ал, алар, биз, силер дегенге карап дагы өзгөрөт экен. Бүгүн to be'ге токтолобуз. Ага чейин мен айтып кетейин. Булар жардамчы этиш болгондон эмне үчүн жардамчы этиш? Себеби алар сүйлөмдү суроого айландырганы жардам берет. Жана сурооду эмес дегенге эмес деп. Мен мугалим эмесмин. Же мен окутпадым. Же менде окуучулар жок дегенде, мисалы үчүн, эмес. Тангыч сүйлөм түзгөндө жардам берет экен. Азыр буларды көчүрүп жазабыз. Бүгүн to be'ге токтолобуз.
To be. To be болу. I, you, he, she, it, we, you, they. To be etişi ayda ne ötken? Ayda am bolu özgürtken. I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Men, I am, men bolum. I am degan qanday qo'toriladi ekan? Men bolum. Bu yoqqa yozamiz, qo'torilishini yozinglar. Men bolum. You are, sen bolusun. Jo'lusum, siz bolusunuz. He is, she is, it is. Al bulut. We are, biz bolubuz. You are, sizler bolusunlar. Sizler bolursunlar. They are, alar. Boluşat. Alar boluşat. I am, men bolum. You are, sen bolusun. Siz bolusuz. He is, she is, it is, bolup. We are, biz bolubuz. You are, sizler bolusunlar. They are, alar bulut. Uşulardı köçürüp yazabız hazır. To be etişi kaçan kollanıladi? Kimdin professiyasi boyunca, kesibi boyunca kim ekendigini bildirgende, al adam qanday сүрөттөгөндө, жакшыбы, жаманбы, билимдүү, билимсиз сүрөттөгөндө колдонулат экен. Жана кайсыл жерде ал адам үйдө, мектепте, окууда ошондо колдонулат экен. Азыр ошолорду качан колдонулат жазылабыз. Кимдин кандай жана ким экендигин жана кайсы жерде экендигин билдирсе, to be этишин колдонот экенбиз. Азыр пауза кылып көчүрүп жазабыз. Мен болсо ушуларга ар бирине сүйлөм түзөмүн. Misal keltirебиз. Demek to be etişi uçurcakta am, are, is, are da özgürlük etkeni uçurcak. I am degan men bolum. Men kim ekenini bildirip. Misal üçün men muallimmenmin. Qantaybiz? I am
a teacher. I am a teacher. Men muallimmin. You are a sen emyesin. You are a tourist. Sen turistsin. He, she, it. He is, misal üçün, al, he'ni қолдансақ, he is, al, kim? Al, летчик же пилот, самолеттайды айдоочу, учак айдоочу. He is a pilot. Pilot. We are parents. Biz nemiz? Biz ata-enelerimiz. We are parents. Ata-enelerimiz. Kim eken bildirip жатат, You are at cinema. Or cinema, sen kinodosun. You are at cinema. Sen kinodosun. Кайсыл жерде экенин билдирип жатат, They are, алар музыканттар. They are musicians. Алар музыканттар. Алардын ким экендигин билдирип жатат. I am a teacher. Мен мугаллиммин. You are a tourist. Sen turistsin. He is a pilot. He is a pilot. Al pilot. We are parents. Biz ata-enelerimiz. You are at cinema. Sen kinodosun. They are musicians. Alar muzikantlar. Demek to be uçurçakta am, are, is bolu özgürlükene. I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Uşulardı jатташыбыз керек. Ayal adam nemli değil, she is. Misal üçün, al tigüçü. Nedeyiz? She is. Al. She is. Tigüçü. She is a seamstress. Seamstress degen tigüçü. Ayal adamdı, she deytkemize. She is a seamstress. Al tigüçü. Tigüçü bolosam al tigüçü bolot. Etiş is. Bul jerde etiş am. I am a teacher. Men muallim bolom. Al mışık. It. Bul janavarlarga it degen al degенди кыргызча al дегенди билдирет. Жаны жок нерселерди же жаныбарларга колдонулат. It de to be etişi is de özgürlükten. It is a cat. Al mışık. Biri bolğon üçün eyni kollanıyoruz. Bir ile muallim, bir tigüçü, bir mışık bolğon üçün eyni kollanıyoruz. Artikel'da koyup bunu eyni. Köçürüp жазабыз. Эми to be etişi деген сүйлөм түзгөндө жардам берип жатат. Ал эми ушул сүйлөмдү суроолуу сүйлөмгө өткөргөндө дагы бизге жардам берет экен. To be менен to be аркылуу ушул сүйлөмдү суроолуу сүйлөмгө айландырат экенбиз. Суроолуу сүйлөмгө айландырыш үчүн to be'ни биринчи орунга коебуз. Men
Bolom. Men mugallim bolombu? Qanday bolot? Bu birinchiga kelib qolsa, surov bo'lib qolgan, Am I a teacher? Am I a teacher? Am I a teacher? Men mugallimminbi? Javob men mugallim bo'lambu? Deb so'ragan. Qirg'iz tilinde b'ni qo'shganda surov bo'lib qoladi. Men mugallim buni qo'shganda surov сөйлемге aylanib qoladi. Men mugallim bo'lambu? Ingliz tilinde men mugallim bo'lambu degende o'rin almashib qolgan. To be birinchiga jilatgandagi am I bo'lib qolgan. Am I a teacher? Men mugallimminbi? Misal uchun dağı. You are sen nesin? You are a pilot. Sen uchquchsun. Pilotsun. Sen uchquchsun bu deb so'rasa qanday qilamiz? Bu yerda to be'ni birinchi o'ringa almashtirayotganmiz, so'rovli qilish uchun. Are you a pilot? Are you a pilot? Sen pilotsungu, uchquchsungu deganda bildiratgan. Demek, söylemde so'rovli söylemga o'zgartirish uchun to be birinchi o'ringa jilatgan. Eng birinchi biz to be'ni topishimiz kerak. Andan keyin o'rin almashtirishimiz kerak ekan. O'shanda söylem so'rovli söylemga aylanadi ekan. Sen uchquch bo'lasangu, javob bo'lsam sen uchquchsungu, Uchur chaqda. Ko'chirib yozamiz. Dağı to be etişi söylemdi. Tanıç emes deb tang'ich söylemga aylantirganda yordam beradigan. Misol uchun we are tourists. We are biz turistler biz. Biz turistler bo'lamiz deganda, biz turistler bo'lamiz. Biz turistler bo'lamiz degan söylemdi so'rovli söylemga aylantirganda qanday qilamiz? Biz turistler bo'lamiz bu. Qirg'iz tilinde bu joqqa buni qo'shsak so'rovli söylem bo'lib qoladi. Ana ingliz tilinde to be'ni birinchi o'ringa qo'ysak are de so'rovli söylem bo'lib qoladi ekan. Are we tourists? Are we tourists? Biz turistlerbizmi? To be, Biz turistlerbizmi? Are we tourists? Oba biz turistlerbiz. İngliz tilinde oba degan yes, Yes. We are tourists. To be etişi bizning kim ekanligimizni ko'rsatib yotadi. We are tourists. Biz turistlerbiz. Uchur chaqda, Yo'q, biz turistlar emas, biz desak, kimga deymiz?
No, we are not tourists. Жоқ, biz turistler emespiz. Demek, emes деген söz to be'den keyin keladi ekan har doim. Not degan emes deganni bildiretken. We are degan to be'nin forması ya, to be. No, we are not tourists. Жоқ, biz turistler emespiz. Turistler bolboybuz. Ya? Köçürüp жазабыз. Ең birinci to be'nin formalarını жатташыбыз керек. Учурчакта кандай болуп өзгөрүлөт? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Аны жаттап бүткөндөн кийин сүйлөм түзөбүз, We are kimbiz biz? Tourists. We are kimbiz? Studentlerbiz. Students. We are biz kimbiz? Mugallimlerbiz. We are teachers. Angliz tilinde oşunday olup süylöm түзүлөт. We degen biz, süylömдүн эси, кыймыл аракет, андан кийин ар дайым кыймыл аракет этиш келет экен. Are деген, болуу деген этиш чогуу келет экен. Муну ажыратпайбыз. We tourists are дебейбиз. Же we tourists дебейбиз. Биз туристпиз десек, we tourists десек туура эмес болуп калат. Эмне кылышыбыз керек? Болууну коюшубуз керек. We are tourists. Биз туристтер болобуз. Кыргыз тилинде биз туристтер десек түшүнө беребиз, Англис тилинде биз туристтер болобуз деп are'ны коюш керек экен. Болуунун we'деги формасы a, ошону коюш керек экен. Көчүрүп жазабыз. Бул жерге мен бир нече сүйлөмдөрдү жаздым. Ошол сүйлөмдөрдү азыр окуп которобуз. Өзүңөр көргөндөй to be болуу этиши кызыл менен белгиленип турат, I am a singer. I am a singer деген сүйлөм кандай которулат? Мен ырчы боломун. You are a nurse. You are a nurse. Sen медсестра болосуң. He is a welder. Ал сварщик болот. Ал деген эркек адамга экен, he. He деген эркек адамга. She деген аял адам. She is a doctor. Ал доктор болот. It is a dog. Ал ит болот. We are actors. Биз актерлор болобуз. They are dancers. Алар бийчилер болот. Эми биринчи сүйлөмдү кантип суроого айландырабыз? Мен ырчы болом дегенде, мен ырчы боломбу деп кантип суроого айландырабыз? Эгерде эсиңерде болсо, to be деген этиш биринчиге алмашып калат, Am биринчиге келет. Am I a singer? Буну кандай кылабыз? Are you a nurse? Сен медсестрасыңбы? Are you a nurse? Суроо болуп калат, ошондо. Is he a welder? Is she a doctor? Is it a dog? Are we actors? Are they dancers? Ошол түбүнүн бардыгы биринчи учурга келип калганда суроолуу сүйлөмгө айланып калат экен. Ошол сүйлөмдөрдү көчүрүп жазабыз, суроолуу сүйлөмгө айландырабыз, андан кийин
таңғыч сүйлөмгө айландырабыз. Мен ырчы эмес болбойм. Мен ырчы болбойм деген кандай кылабыз? I am not, мына жерге not'ты кошобуз, I am not a singer болот. Мен ырчы эмесмин десек. Эмес деген сөздү to be'ден кийин кошуш керек, ар дайым. Ошондо эмеске айланат. Азыр ушу сүйлөмдөрдү көчүрүп жазабыз. Үйгө тапшырма. Ушул сүйлөмдөрдү суроолууга үйгө тапшырма. Ушу сүйлөмдөрдү суроого айландырыш керек. Жана not'ты кошуп сүйлөм эмес дегенди кошуп not'ты коюш керек, not'ты коюп туруп сүйлөм түзгүлөр. Анан кийин комментарийларга кошуп койсоңор, же комментарийга астына жазып кетсеңер, мен текшерип жообун жазам. Же кошумча суроолор болсо, менин видеомдун комментарийине жазгыла. Кийинки сабакта улантабыз.